Negotinski dom kulture nagrađen je za inovativnost u oblasti kulturnog stvaralaštva. Dom kulture Stevan Mokranjac u Negotinu formiran je kao ustanova još 1986. godine sa ciljem da zadovolji potrebe građana opštine Negotin, ali i cele Negotinske krajine u oblasti žive, profesionalne i amaterske kulture. Pored organizovanja internacionalnog festivala Mokranjčevi dani, koji beleži tradiciju dugu punih 46 godina, tokom proteklih godina znatno je proširio delatnost, pa je danas u nadležnosti ove ustanove celokupan kulturni život jednog grada. Prema rečima magistra Milana Radosavljevića, direktora Negotinskog doma kulture, ova ustanova dobitnik je više društvenih nagrada i priznanja, od septembarske nagrade Negotinske krajine do ordena Vuka Karadžića za izuzetne uspehe i zasluge u oblasti umetnosti, prosvete i kulture. Svim tim nagradama večeras pridodajemo i nagradu kapetan Miša Anastasijević. Dobar večer svima, dragi prijatelji. Dozvolite mi da sa nekoliko reči izrazim svoju sreću i zadovoljstvo što sam večera sa vama i što sam zapravo dobitnik ovako važne i vredne nagrade. Nagrade su inače u suštini veoma dobra stvar, pogotovo su dobre i podsticajne za one koji nagradu dobijaju. Srećan sam što su naše napore, sveukupne napore koji se zapravo kruniču svake godine u septembru kada organizujemo festival Mokranjčevi dani, što su sve te napore neki ljudi vidjeli, prepoznali i što su učinili da mi kao ustanova kulture među najboljim privrednicima budemo u manjini, ali da dobijemo i mi tu značajnu nagradu. Srećan sam zbog toga što mnogi od uspešnih privrednika prepoznaju tačku gde vrlo često kao društveno odgovorne firme i kompanije ulažu svoj novac. Čak i među večerašnjim dobitnicima su ovdje prisutni neki tradicionalni prijatelji našeg festivala koji godinama kao naši partneri pomažu naš festival, koji će za nekoliko godina proslaviti 50 godina svog postojanja. To nije zaista malo vremena. Ja se zahvaljujem tim ljudima, spomenuću ovdje prisutnog gospodina Krašenkovića koji zaista prepoznaje kulturne vrednosti i sa svojom kompanijom pomaže Dom kulture i naš festival. Nadam se da će se naći još dovoljno privrednika koji će biti neki naši budući partneri. Zahvaljujem se organizatorima i žiriju koji je dodelio Domu kulture Stevan Mokranjac ovako izuzetno vredno priznanje.